Umphathiswa amapolisa Umnumzana Bheki Cele uphinde wahlaba ikhwelo lokuba amapolisa kufuneke enze konke okusemandleni phantsi kwemigqaliselo yomthetho ukuzikhusela kubaphuli mthetho. Umnumzana Cele ukuthethe oku emva kwesinye isiganeko sokudutyulwa kubulawe ipolisa elineminyaka engamashumi 25 ngentseni yanamhlanje eNew Germany kufuphi nasePinetown Kwazulu Natal. Uyaqina umkhankaso wokuqiniswa kwezokuphepha ngalesikhathi samaholide. Ungqongqoshe wamaphoyisa uBheki Cele usehambele izifundazwe ezihlukene kuleli ukuzoxoxisana nezakhamuzi ukuzwa ukuthi yikuphi okuzikhathazayo. Namhlanje uhambele umphakathi waseGreytown esifundazweni. uCele uthi kuyakhathaza ukuthi abanye abantu basaqhubeka nokwephula umthetho. We also find unnecessary things like we find some few unlicensed firearms. So those things could have caused danger and accident if they were not found by the police. Izakhamuzi zithi zizizwa ziphephile. Siyabonga ukuthi nebakhona bazosigadela isimo ukuthi kungenzeki lutho lubekuthini. Izinga lokuphepha hayi likhona. Ungqongqoshe uCele uphinde wahambela umngcwabo wephoyisa uthi uphile udutyulwe wabulawa ngaphandle komuzi wakhe ePhoenix. Entathakusa namhlanje kuphinde kwadutyulwa kwabulawa elinye iphoyisa ePinetown. Nawo amapolisa siyawamemeza ukuthi akwazi ukuyivikela, avikelane, angavumi ukufa nezibhamu ezandleni njengoba kwenzekile ku-warrant officer uphile ePhoenix ukuthi noma elalila kalalanga yedwa ukwazile ukuqhubeka athele isigebengu esisodwa othulini. Sekujutshwe amaphoyisa ukuba aphenye ngalesigameko. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseGreytown.